हावराघाटनि उत्तर बरबिलनि हाबा जानाय सासे आइजोआ गोमादों। कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट थाना सिंनि उत्तर बरबिल घनबस्तिनि सुमन मुजुमदारनि बिसि शिबानी एबा जसमि मुजुमदारा थांनाय 10 साननिफ्राय गोमानानै दङ। फिसाय सुमन मुजुमदारा फोरमायनाय बायदिब्ला बिसि शिबानी मुजुमदारा 2 बोसोरनि हौवासा गथ'खौ लानानै खाथिनिनो बिमा बिफानि न'आव थांनो होनानै थांनायनिफ्रायनो दासिमबो न'आव फैफिनाखै। सोमोन्दोनि नखरफोराव खौरां लादोंब्लाबो नाथाय शिबानीखौ मोननो हायाखै। शिबानी मुजुमदारखौ जेरावबो नागिरनानै मोनैयाव उत्तर बरबिल पुलिस आउटपस्टआवबो गोमानायनि एजाहार होसेयावबो दासिमबो मोननो हायाखै। दा नखरनि सुबुङा शिबानी मुजुमदारा गोमानानै थानायाव जोबोद दुखुआव दङ आरो शिबानीखौ सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला 709191212 97079753555 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों फिसायजों लोगोसे नखरनि सुबुङा। মাইকীজনী আৰু মোৰ ল'ৰা আছিলে 2 বছৰীয়া ল'ৰা এইটো লৈ মা ঘৰত যাম বুলি ওলাইছে এতিয়ালৈকে খবৰে নাই। কেইদিন হ'ল? আজি পুৰা 10 দিন হ'ল। মানে কোনোবা মানুহ যদি পায় থানাত যোগাযোগ কৰক, নহ'লে এইটো নাম্বাৰ লগত ফোন কৰি যোগাযোগ কৰক। নাম্বাৰটো কৈ দিয়ক। 7099192125 নাইবা 9707975355 এইটো নাম্বাৰ লগত যোগাযোগ কৰক। বাবার ঘৰত যাম কৰি মঙ্গলবাৰে 10টা 11টা বজাত গৈছে, ইয়াতো নাই। বহুত জায়গাত খবর করছে নাই। একটা নাতি আছে, 2 বছরের একবার নাতি আছে। বুঝি তো নাতির লেখালে কোন কারণে কোন দুখে লাগিলে নেকি? হ্যাঁ।